Zoom. We are back, guys. Hold up. So we are back, guys. So ngayon, guys, karon na mag-vlog ta this. Ngayon, guys, mag-vlog ta dire sa mga guys. This vlog 3 mga kaibigan dahil karon mag-vlog 3 na ako, guys, kay akong i-vlog 3, guys. Kay katong akong unboxing sa itong tripod na gigamit nako. Man pagka man, guys, ang kaning vlog na ni mao ning akong i-vlog 3 na lang kay wa may lamit tong akong pagka unboxing yan ni. So ako na itong i-delete or i-delete na lang itong akong unboxing sa aning tripod na kaning tripod. So mag-vlog ta diri sa mga guys dito sa computer shop o diri. Let's go. So guys, nata diri, guys. Marita nila, guys, sa computer shop. Oh. Oy. Oy, day nag-email. Mo ni sila, guys, mo ni. Iduag. So, guys, mo ni day nagduag email day dire, guys. O dapat kinsa ni nagduag email. Guys. So, karon, guys, na nagduag email dire. Account ni CD gamit. Pero da? Nagduwa na guys. O ni, guys, og kani usa nagduwa na siya og Rose, guys, nagduwa. So, player sa Rose. Dada, mga Rose. Nagiyahang PC na pao. Sus, Layla, basic mo ng Layla, basic. Basic mo ng Layla. Kanalain. So guys, karon kay ganiha na man utog pagkaduwa na mo Mobile Legends. So karon diri nagbasket sila na katong nagduwag Mobile Legends ganiha. Darda nag 1-on-1 sila. Nag 1-on-1 silang duha. Videoan na to sila, videoan na to. Ga. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse. So guys, dito naman sa tapos ang ating video. Please subscribe at click the notification bell. At karon matawag ko sa ating video kay yun, kato lang akong vlog 3. At keep it up, subscribe, guys. Bye bye, peace.